226, 231, 232, 234, 235 ja 236. Ja karsinnassa on 13 paria ja karsitaan 6 pariin, jotka pääsevät sitten finaaliin. Ensimmäiselle erälle valssi, olkaa hyvä. Trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani. Kiitos erälle 1. Ja lattialle erä 2, numerot 221, 223, 227, 228, 229 ja 233. Ja tanssitaan sekoitetuissa erissä, eli parit voivat olla eri erässä tanssiessaan seuraavaa tanssia, mutta otetaan kuitenkin tälle erälle 2 vielä valssi, olkaa hyvä. Trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani. Kiitokset erä 2. Ja tangoon erään 1. Seuraavat parit 221, 223, 226, 228, 231, 232 ja 235. Tango, olkaa hyvä.
kiitoksia erälle 1 tangosta. Ja erä 2 onkin valmiina, joten otetaan lattialle numerot 225, 227, 229, 233, 234 ja 236. Eli 6 paria sieltä pitäisi löytyä lattialta. Ja näin. Olkaa hyvä. Kiitos erä 2. Ja yleisölle tiedoksi, että parithan tanssivat siis 5 tanssia 2 erässä, mutta näistä vain 6 paria pääsee jatkoon eli finaaliin. Wienin valssissa erä 1, numerot 221, 225, 228, 231, 232, 233 ja 236. Kaikki 7 paria lattialla, joten Wienin valssi, olkaa hyvä. Kiitokset erälle 1 kauniista Wienin valssista ja nyt on erällä 2 mahdollisuus pistää paremmaksi. Joten 223, 226, 227, 229, 234 ja 235. Olkaa hyvä. Pistetään musiikki vielä hetkeksi pois. No niin, nyt saatiin oikea parimäärä lattialle, joten uusi aloitus, olkaa hyvä.
Kiitokset erään 2. Ja Slow Foxiin erään 1 pari numero 221, 226, 227, 229, 232, 233 ja 235. Eli 7 paria jälleen ensimmäiseen erään. Näin saatiin kaikki lattialle, joten Slow Foxtrot, olkaa hyvä. What happened to the hair on the head of the man I love? What happened to the hair on the head of the man I love? He used to have a mess of fuzz, but now there's nothing where the fuzz once was. What happened to the hair on the head of the man I love? To the hair that was there on the man I love. What happened to the curls that the girls were so jealous of? He used to have a crazy mop. He must have left it in the barber shop. What happened to the hair on the head of the man I love? Delilah gave a man a trim. Well, at least that's what I read. But my man don't react. Kiitokset erälle 1. Ja loput 6 paria erään 2, eli numerot 223, 225, 228, 231, 234 ja 236. Kaikki paikalla, joten teille myös Slow Foxtrot, olkaa hyvä. What happened to the hair on the head of the man I love? What happened to the hair on the head of the man I love? He used to have a mess of fuzz, but now there's nothing where the fuzz once was. What happened to the hair on the head of the man I love? To the hair that was there on the man I love. What happened to the curls that the girls were so jealous of? He used to have a crazy mop. He must have left it in the barber shop. What happened to the hair on the head of the man I love? Delilah gave a man a trim. Well, at least that's what I read. But my man don't react like him. Kiitos Foxista erälle 2. Ja viimeisenä tanssina tälle ikäsarjalle, luokalle Quicksteppi ja erään 1 parit numerot 221, 223, 226, 227, 228, 229 ja 233. Seitsemän paria ilmestyy lattialle, joten näyttää oikealta luvulta. Quickstep, olkaa hyvä.
perfect time. Everybody's got to leave your troubles at the door. Come on a party with your friends, maybe some you never met before. Here we go. Dress them up and keep them tight. Come on down and party and swing your baby tonight. There's no wrong way. Come on and dance and have your fun. Just dress up in your finest threads and dance till the morning comes. Bring your favorite partner, come find somebody new. If you can't find someone, baby, I'll come dance with you. Just slowly away and then laugh the whole night through. If you can't dance, baby, then I'll show you a thing or two. Kiitos erä 1. Te jäätte odottelemaan tuloksia ja uksilistat ilmestyvät tuonne meistä katsottuna vasemmalle puolelle. Mutta otetaan vielä erä 2, eli numerot 225, 231, 232, 234, 235 ja 236. Vielä viimeinen rutistus seniori 3CA vakiot. Quickstep, olkaa hyvä. This joint is always hopping and swinging in perfect time. Everybody's got to leave your troubles at the door. Come on a party with your friends, maybe some you never met before. Here we go. Try out all your new moves, dress them up and keep them tight. Come on down and party and swing your baby tonight. There's no wrong way. Come on and dance and have your fun. Just dress up in your finest threads and dance till the morning comes. Bring your favorite partner, come find somebody new. If you can't find someone, baby, I'll come dance with you. Just slowly away and then laugh the whole night through. I'll show you a thing or two. Kiitokset erälle 2 ja kokonaisuudessaan luokan eli seniori 3CA.